Namar ka jingjot rathai ka surok ka bana maulai mau tawar sha mau siat khnam ka bala pensertok shikade ka lek kawan ka kit ka ba jong ki pai ba nong song snong ka thain ka bala da ki bon bon snam menta na ka liang nong mi khmat sha ka Khasi Hills Autonomous District Council na maulai constituency uba tebor lang pathau harangkat ki nong yalam snong na maulai menta ka sngi ka khat khandai terik uyayong ar hajar ar puar Kilalait banya kendu yu menteri badai pet jaka tenat PWD ubadai ru sembut menteri rangba kejelau ba prestun tensong ban pensngo pensngam ban kentu jurru ban sna pen phano ekate ka surok kham kloi khnang ban pensuk no ekalait kawan jong ki pai ba nong song snong jong kate ka thain dia din kecil ujiman sehingga mesti sasnong jong sang snong bahap motor sebum snong Manam kar renja pro nongkolo mau sekanam ya kabana kalian dalam substi i waktu kesurok kebanadu motor serum hadu apa mau sekanam kalau tak bahai kalian kawan di soto di surok sini pula ya kabana nak kalian jongi kalian juga ngelawan berkerpat kat ini kita dalam senang ibadah sekeper belum ada situ pat Pak kendiat kecil per padan tambah ngilapet pat bak tu stretch kilometer tak lah tak bah ya kan let kawan segera kerja ke balik po airport mencari ke VIP go entah kelak boy perkom ke Balora kita ya let kawan jadi susu kan nak kalian jadi niki senjuk jadi senang senang aku tu kesini berkelendung meeting ni lerai baru ni tu yo deputy chief minister bang request ini nak kata bang pet perkom kami maupun bahaya suruh kita mereka kataru nomor bagade ka Kisang senang kihap siapa ke iskasil nak kalian sini lah keparu bawa mereka jeng yat ke lain jeng ke like mana setiru ki tikuk cek bah bede baka like tentang lip seri boy lip langsung kita tengi ongi minister charge power ba digini bahap po iskasil berhap iskasil sekarang pasuk kalau mau kom ke citra kam kapag pelong mereka sang tahap nya be itu kita mengitip berusaha kia bahaya kena menung cingep kena mengalam senang bak mengikum nomi kemat bagiwan persoi ilah sim kia kini dapat orang bah nilai kepalaan persang berperum mentah akan dika fistri akan dika 4 kilometer akan dika cingep ini ki sang senang bak ikimti bak dika longshen bak nasiyo penbahan atau serok kenang baki pajba kini penankam Malaysia airport mata akan dika cekak pesuk maka mapilai iya sarung ta kan cikapnya hakalit kawan telah kita kini ki lenti bypass ki bala ban lat ya kami road ban Malaysia airport ada lenti kan wara kan jingsuk ka let kawan ka sukasani ba ka PWD da jing tristem sa prestun ru maka dan ka surok ka banadu mos kanam hadu merja ladat ya ka PMG swai ka ba lalok sa ka jingsuk khrap ki lenti ba kan ka stretch ka ba 10 km na lumusing hadu pa mos kanam ini open peruk no di phase 3 kan lo ka jikar khu ka sino but dia kali kawan je kita senang kita be flight na po ang airport pa sok bar ni kelenti ka pa nakalan mo like jo sini tu di surok nakapuas ka por kalong ta jadi kung makalong nata kala nakap sini susu kung makalong nata ki di jing kala kita ng song sinong kala wara si stop ka kharan jadi namar kata halo jo di jing sisya dan nakalian jo ki senjung ki sandor bar sinong dagawe ki jingmut ni rasim ya ketika rai batwan ya kenduk ya deputy chief minister pengkat baru MDC jungi pak pibo banyak pensgo ya ketika jing ya dan rai ketika jing anda habis la yami mentah hari lagi kedua kamera kedui tinggi sengo kala wan sya manra sya ya kata jing kermen kepada batai ban la kumno maka ni kesurok kat urlong no teng baju ketika PMJ swai scheme tengiru apdeng jo jingwan ke jingi banyak kenduk ni kita akan bersim ke ba don apdeng jo ke jing su artatien tidak sim ta kasi la long sia ke jing ku ke ba nang ni kan min ya thu yi sinong kita pagakam kan nang ya te kata ke deka ke ba ni sim jige ba ke begini kenduk ha ke de ke por na ta di cibista